Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. Partlagan Sükut programımızdan 31. saniye görüşünlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Qadirli qarindoshlar, hammalarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda Xitoy tajovuzchilarining vatanimizga elib berayotgan inson tasavvur qilolmaydigan darajadagi bu jinoyatlarini, tajovuzchiligini bevosita yashagan shohidlar orqali yoki bo'lmasa o'zi erkin dunyoda yashayotgan bo'lsa, oilasi kelgan ig'ir fojialarni birinchi qo'l shohidlar orqali Xitoy butunlay inkor qilayotgan, numus qilmasdan hammani inkor qilib en ahırda xalqaraning shunchalar besimlarga chidamay inkor qilib kelayotgan bu lagerlar masalasini kasbiy texnika o'rgatadigan, tarbiya qiladigan maktab bu shundoq yaxshi qilyapmiz. Biz shunday idisi zaharlangan atalmish mingisi diniy asabiy nimalar bilan zaharlanib qolgan shularni butun dunyo, hatto 6 noyabr echilgan xalq olam oldida shunchalar isbotlarning oldida numus qilmasdan biz insoniyatga bir to'kib qo'shyapmiz. Boshqa davlatlarda terrorchilarni jazolab, turmalarda qilsa, biz uni tarbiyalab, kasb o'rgatib, jamiyatga foydali insonlar qilib yetishtiryapmiz deydigan darajada Xitoyning tabiatida bo'lgan bu numussizligini oshkorlab kelayotgan shunday paytda biz shu shohidlar orqali Xitoyning bu da'volarininki, bu yolg'onchiligininki haqiqiy shohidlar bilan isbotlab Xitoyni yerga uryapmiz, tashviqot jangilib beryapmiz. Bu yerga kelib berayotgan qarindoshlarimiz dadillik bilan chiqib ekranga va yoki boshqa telefon orqali bo'lsin Xitoyning bu jinoyatlarini oshkorlayotgan qarindoshlarimizga opirin o'qiymiz, ko'pdan ko'p rahmat aytamiz va chaqiriq qilamiz har qaytimqadak texnik ko'p chiqishi kerakligini, buning muhimligini, ahamiyatini so'zlab kelyapmiz. Bugun ham har qaytimqi sonimizda farqli fojialarni angladinglardek. Bugun Xitoy lagerida o'zi bizning vatan Sharq Turkiston shu u yerda yashab, u yerda cho'ng bo'lgan inson emas. Hatto butun necha avlodgacha shu Qozog'istonda ota-bobolaridan tortib shu yerda tug'ilib o'sgan, shu Qozog'istonning vatandoshi, shu yerning fuqarosi bo'lgan, yillardan buyon Sharq Turkistonda tijorat qilib, Xitoyning boshqa shaharlarida tijorat sababidan kelib chiqayotgan bir Uyg'ur hadimiz Xitoy tajovuzchilarining bu vahshiy zulmining bostirishining ichiga kirib 1 yil 3 oy 10 kun jarayon shu qabohatlik echinishli kunlarni tatib bevosita beshidan o'tkazgan hurmatli Gulbahor Jelil hadimiz bugun programmamizga qatnashib Xitoyning bu rezilligini oshkorlash uchun keldi. Oldi bilan ko'pdan ko'p rahmat aytamiz o'ziga, qimmat vaqtini chiqarib kelganligi uchun. Rahmat sizga. Albatta men hissiyotingizni bugun studiyada hozir kirishdan burunmi nurg'un azroq paranglashgan bo'ldik. Bugungi ekran oldida o'tirayotgan hissiyotingizni tushunman. Albatta siz bevosita bu zulmni yashagan, bu qabohatlik echinishli kunlarni ko'rgan bir ayol bo'lish sifatingiz bilan tuyg'ularingizni siz yashab boqqan bir inson tasavvur qila oladi albatta. Shuningdek sizni boshda biroz tunib o'tsak programmaga kirishdan burun, uning keyindan tafsilotiga kirsak bu echinishli voqealarniki. Yani dünyanın arkası joylaridagi qarindoshlarimiz biz YouTube'dan hozir programmamiz naq maydondan tarqatilib o'tadi. Har qanday inkas yoki fikrlaringiz bo'lsa yoki naq maydonga telefon nomerimiz orqali, WhatsApp orqali bog'lana olasizlar. Buni deb qo'yay. Sizni bir tunib o'tayli. Bo'ladi. Men Gulbahor Jalilova deydi. Jalilova Gulbahor. 1964-yılı 4 ayının 4'ü to'lgan. Assalamu alaykum, hurmatli, qimmatli qarindoshlarim. Alaykum. Men o'zim 20 yil bo'ldi shu tijorat bilan bolalarni beqib, kichik tijoratlar bilan yurgan. Xitoyga 20 yildek bo'ldi kirib chiqib yurganimga. Oxirgi qitim kirganda shu meni bular aldab chaqirdi. Aldab chaqirganda men 5-ayning 14'i Qozog'istonga kelgan, Xitoydan azroq mallarni zakaz qilib keldim. Keyin astikin bir 17'si, 5-ayning 17'si meniki aşağıda bir do'stim bor Urumchilik. O'sha do'stimning qizi telefon qilibdi. Mening opam jiddiy doktorxonada yotadi.
siz kelip sizning mallarınız geldi, kelip siz özünüz qarmısınız, biz nima qilay, qanday qilay deb shepinde evet de, mallar geldi mana deb. Keyinski men men kelganimga bir 3-4 kun bo'ldi, keyinroq bir 3 kundan keyin boray desam, yo'q, mallar kelib ketdi, qanday qilmay, opam jiddiy doktorxonada yotadi, kuniga 10 ming yuan to'layapmiz deb. Keyin opasining telefonida menga telefon qildi. Opasini akirib ketdimikin desam, opasining telefonini qildi. Opasining vaqtda yuragi og'ratdi. Keyin bo'pti, men ati yo'lga chiqay deb 20-числа kuni men yo'lga chiqdim. 20 yo'lga chiqib 21-si chiqibdim eras. 21-si chiqib taksi bilan men Almatıdan taksi bilan bordim. Berib ketsi bordim. Saylikda 22-si saylikda ash qizga nimaga do'stimning qiziga telefon qildim, men keldim desam, men hozir kelma dedi. Shuning bilan soat 8da ishkini qiqib saqchilar kirdi. Saqchilar kirib o'zining nimasini ko'rsatdi. Biz saqchi so'raydigan bir ikki savol bor, juring dedi. Shu bilan pasport qayerda dedi. Men biz pasportni kepla asha nimga o'tkazib etmiz. Yataqqa o'tkazib etmiz. Shu yataqda o'tkazib etdim, ketib kepla dedim, yataqdan eling dedi. Shu yataqdan foye deymiz. Foye kirib pasportimni saqchilar bilan kirib oldik. Sumkalarim bordi, sumkamning ichida pullarim bordi. Uni endi men so'roqni berib qaytib kelmangu deb sumkamni hech nima olmasdan shu pasportim bilan telefoning qani deb so'roq saqchilar dedi. Bir qozoq saqchi keldi, bir xansu ayol saqchi keldi, bir xitoy saqchi keldi, 3 keldi. Keyin men hech telefonim bilan pasportimni eplab biz saqchilar bilan mangdim, menda hech qanday ishim o'ylamagan, so'raydi, bir savollarni so'raydi deb o'yladim. Shu bilan meni saqchixonaga oliblar. Kepla askan telefonimni tekshirdi. Telefonimni tekshirib, qarshi hech qanday ishim topamasdan telefonimda. Keyin sen buni ayolni tonamsa deb do'stimning surtini ko'rsatdi. Ha, do'stimni tutlabdi ekanda deb shu vaqtda men o'yladim. Keyin toniyman, bu mening do'stim, menga nima toniyman dedim. Umi tijoratchi, uminingmi to'yim bo'lsa bor. Mal yo'tkatdi, Xitoydan Qozog'istonga mal yo'tkatdi. Aşının arqılıq men aşının kargosiga men mallarimni selip, o qozoq ayol menga Qozog'istonga mallarimni ekib berdi. O ayolni tutibdi. O ayolni tutgandan keyin o ayolning telefonida mening nomerim chiqibdi. Aş qiziga majbur telefon qilg'izib, meni chaqirtib akapti. Mening telefonni tekshirdi, hech kim chiqmadi telefonimda. Shu vaqtda keyin askan menga sen Nur şirketiga sen pul beribsan, o 7 ming yuan dedi. Men Nur şirketiga telefon qilinglar, mening hech qanday aloqam yo'q. Sen Turkiyaga 17 ming yuan sapsa dedi. Men Turkiyaga 17 ming salsam, men Turkiyaga Qozog'istonda samayman, nimishki men Almaty masha Xitoyga kelib men salma desam, sen yaxshi o'ylanib baq, bir kun keyin kelmiz deb meni opiriblar. Sen kendeydigan turmaga sap qo'ydi. Sen kendeydigan qaya desa, burun 3-chi ahaqlarniki 3-chi turmasi bo'pti-ki, ayollarni shu bulto meni 10 yilqi meni bulto 2017-yil tutdi. Tutgan vaqtda u yoqda ayollarni jiq tutib, u 3-chi turmini davan deydigan yerda 3-chi ahaqlarning turmasini ahaqlarni bir yerga olib berdi, bilmayman nega olib etib, keyin bizni ayollarni jiq bo'lib ketib, ayollarni bizni ashada sankan deydigan turmada yatdim. 3 oygacha yatdim. 3 oygacha men bir qitim so'roqqa chiqmadi. 3 oygacha bir inson kelmadi meni so'rab. Keyin askim men 3 oygacha men yozdim eshaga, men advokat beringlar, men chet ellik, men advokat beringlar, men nima kuchi yetmam eshada, men nima uchun so'rayapsizlar desa, sen chet ellik emas, seni shifinchi nomering bor ekan, sen Xitoyning adami deb men ashaqda ismim nima Gulbahor Jalil deb Jalilova demaslar, Gulbahor Jalil deb Xitoy. Mishada oldirmay kirsak, shu sizningki Qozog'iston pasporti qarindoshi pasportini andikin Qozog'istondagi kimligini ekranga olib kelsak, ya'ni siz biz bevosita o'zingizni tanishtirib bilan yashagan jarayonga kirib ketdik. Siz Qozog'istonda tug'ilib cho'ng'igansiz, ota-onangiz shu Qozog'istonda yashaydi. To'g'ri. Qachonlardan men Xitoyga kirib chiqib tijorat ishi bilan shug'ullanyapsiz? Xitoyga 1998-yillardan boshlab kirdim men Xitoyga. Bir hamda vaqtlarda. 98-yilda boshlab kirdim. Ya'ni bizning Ash Sharq Turkistondan mal elib Qozog'istonga olib satyapmiz. Ha, shu albatta tijoratda. G'uljiga 5-yil kirdik, 98-yillar. Keyin askin Urumchiga bordik, 2005-yillar Urumchiga kirib, o'sha yoqda taqib tijorat chiqib, keyin askin 2010-yil ashka Ivuga
badım. Şıkırlar kırıp aşanımge ganjoğu berip, poşangı berip mala geldim. Şu mallı Қазақстан kimliginiz yani Қазақстан? Kimligim Қазақстанлык. Қазақстанлык. Men Қазақстanda tug'ilib o'sdim. Men ata bolarim Қазақстан tug'ilib o'sdi. Men qandaqlachi shifinchi bedim. Men Xitoydan mushu Xitoy nimalarni so'rg'im keldi. Men qandaqlachi men shifinchi nomer bedi. Nimishki men Қазақстанның shifinchi meni kimligim bo'lsa men ashta meni konsulliklar izlabdi. Meni qarindoshlarim kunda arz yozibdi. Meni apamning unini anglayli. Qarindoshlarim meni qarindishimning ovozini anglayli deb yozgan vaqtda bulay undaq adam yo'q deb meni ashtaq deb yozibdi. Nimishga desanglar men Xitoy ismini berib Gulbahor Jalil deb yozib, ham kimlik berdi. Xitoy shifinchi nomer berdi. Yatqi bilib ol debmish, yatqi bizga bilgizdi. Men hech kim topamsin deb. Yadağızdım şu kimlik numaranızı ne amınasınız? Yatlab aldım. Men aşı kompüter bilen bassam şu maşın bilen çıkıp ken men ismim. Қазақстанлықлар менің паспортым номер bilen izlese undaq adam yo'q bizde deb meni tapamaptı. Meni azken tutkan vaqtda sen terörist deb tuttu meni. Sen terörist deb tuttu. Keyin azken 1 yıl 3 ay 10 gün meni tekshirib, hech qana senin işin yo'q kelsa aqlanding deb asta qar yo'llar bilen emas, meni konsulliklar bilen uchrashtirmay, meni asta yo'lga sip qo'ydi bular. Men aşı lagerda 3 lager mendim qildim. Sen kendi yattım 3 ay. 3 aydan bir qitim so'roq chiqir qo'yib, sen aşını boyning qar qalpaqni men kiydiraydi dedi. Men unda qilmadim. Men atam sizlar o'ltiramsizlar, nim qilsanglar qilinglar. Men hech kimla aloqam yo'q. Men hech qana qildim. Men o'z aldiga qilayotgan tijoratchi men ayol. Men unda tekshiringlar, men itvitinglar, o'ltiritinglar. Men qar qalpaq boynimga ataydi dedi. Men o qalpaqni men boynimga kiymedim. Men atamsa o'ltiramsa nim qilsang qil dedi. 7 yilgacha biz mashadimiz sen kendi biz 7 yilgacha seni so'laydigan, seni qo'ypamaydigan men bizning huquqimiz bor deydi. Mayli dedim. Mayli nim qilsanglar qilinglar, men boynimga hech nim olmayman, men hech nim qilmadim. Men tijoratchi, normal tijoratchi odam deb ashtaq deb men qildim. Keyin 3 oydan keyin meni erken deydigan bir lagerga turma, umma aqaqlan turmasi, yarmısına ayollar jiqib ketib ayollar yan bo'shitmadi. Erken deydigan yerda yotdim 3 oy. 3 oydan keyin medun qapadi. Olmuşu 9 ayının içinde ben 4 qitim 10 günde ben Jansoyan deydigan çoğun turumlarning bir doktorxonasi bor. Men eşede yattım. Men 4 qitim doktorxonada yattım. Qon besim o'rlab. Qon besim 200 ga ko'tarinib ketdi. Tövankisi 140 ga ko'tarinib ketdi. Meni ashaqda ko'rsanglar, basanglar, tapsizlar meni ashaqda meni hamma dokumentlarim bor. O'sha yatgan doktorxonaga ashlar o'zlari olib yotqizdi. Qon besim o'rlab ketib, men bir chetim ishlamay qoldi. Ashlar doktorxonaga qapadi. Jansoyan deydigan cho'ng doktorxona, u Jansoyan deydigan cho'ng doktorxona ne deb o'tsam, u turmudimi qiyinga u doktorxonada u 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi tur muddatsiz kesilib yotganlarning orasida yotdim men ash doktorxonada. Hammasi bilan o'xshash yotdim men ash doktorxonada. Yani siz ama şu Kazakistan'dan siz çağırılıp kelingan vaqtidami? Yani suiqaslik plan bilan chaqirib kelib tutilibsiz shundami? Ha, ashtaq plan bilan tutildim. Bugun keldingiz, ertasi degandilar. Tutdi. To'g'ri, men kechsi keldim, kech soat 10da keldim. 2017-yili? 2017-yili 5-oyning 21-i men Urumchiga kirdim kechsi. 22 kun atdiganda tutdi. 22-si atdiganlik soat 8da kelib tutdi. Do'stingizningki qiziga telefon qilib sizni chaqiritib kelib tutgan gapdan. Do'stimning o'zining telefoni emas, apisi tutayotgan apisining telefonini qilg'izdi. Ha, tutilib ketgan anasining qo'lida. Biroq anasi mushkamcha shu turmida chiqmadi deydi apisi do'stimning qizidan so'rab turma, yezib turma, apam qanday deydi. Muhim bir nuqta va mishada oshkorlanishi kerak bo'lgan qadrli qarindoshlar. Ya'ni Xitoy tajovuzchilari boshqa bir davlatning fuqarosi bo'lgan hech qanday Xitoy bilan aloqasi bo'lmagan bir insonni, mesela Gulbahor Jalilova pasportini olib ekranni keyin ko'rdinglar. Buni tutib, yani numus qilmasdan bu tutgan insonlar bildida buning chet ellik ekanligini. Tutgan saqchilar bilgan bilan lagerning ichidagi nurg'un saqchilar bilmaydi ekan va shu hamon chet ellik bir insonnimi u yerda shu zulm chekayotgan Uyg'urdan hech qanday farqi yo'q bo'lsin. Uyg'ur bo'lganlar uchun eng chong jinoyati Uyg'ur bo'lganiga darhol bu yerga hatto o'zimni yodlab ketdim, yozib oldim abay 650 102 19 64 04 04 12 28 numurluq Gulbahor Jalil deb Xitoycha ismini qo'yib va Xitoyninki o'zininki kimlik numarasidan birini berib
ularning sistemasida kompyuterga kirsa hammasi man kimlik nomerini kirgizsa ondan Gulbahor Jelil deb chiqar ekan. Qozog'istonning vatandoshi bo'lgan bu fuqaroligining hammasi xuddi e'tirof qilmagandek birdamda Uyg'urga aylantirib, qaysi shaklda tajovuzchilik qilayotganligi, jinoyat ishlayotganligini bir aslitish kerak deb qarayman. Boshqa bir davlatningki fuqarosiga o'zininki kimlik numarasini berib, ismini beriblar, manda vahshiy zulm saldigan. Hatto so'zlaysam demak, turmaga shundaq suiqasd bilan chaqirtilib kelib tutildingiz. Tutilgandan keyin hamda lagerga ashuna tashlab etildingiz hamda bu yerda Xitoy fuqarosiga o'xshash tashlab etildingiz. Bu yerda nimalarni ko'rdingiz hamda? Bu yerda albatta siz 1 yil 3 oy 10 kun jarayonida nurg'unlagan ichinish narsalarni albatta bir asatlik programmada anlatib olmaysiz. Siz ash ko'rgan va shu yerda siz bilan birga yashayotgan nurg'un hamshirlarimiz, shu Uyg'ur xalqimizningki nima kuni ko'rayotganlar, nimalarga shohid bo'ldingiz? Bularni anglasak sizdan. Men beshida kiriblar, birinchi kuni ko'riblar, yomon qo'rqib ketdim. Qo'rqib ketdim, shunda nima hamda uni desam, hamda turma, u ahaqlarning turmasi bo'lgan ekan, uni hamda hamanglar bilsizlar, 6 metrlik yer deriz yo'q, heshim yo'q, obornimiz sap aynakda yasagan. Oborni aldimi ichiq, o yıpılmaydı. U yoqda hamda cho'ng tarat bo'lamdi, kichik tarat bo'lar. Hammamiz aşı nimning ichidala, qamoqxonaning ichidala, ashning ichida, kamerning ichida hammamni eskab o'tirmiz. Aytganligi hamda shu vaqtda men yomon yuragim qo'zg'alib, qon besim o'rlab ketdi. Doktorlar atsigila doktorlar kelib o'lchidi, o'lchab 10 kungacha o'lchab meni 10 kungacha o'lchab mashtaq chatdan qardi ular. 10 kun bo'ldi degan vaqtda 10 kun bo'ldi degan vaqtda meni qon besimim 195 dan tushmay qo'ygan vaqtda asha eshikning oldida o'ta havo yo'q u yoqda eshikning oldida o'ta deb doktorlar kelib dedi, men eshikning oldida o'tadim, kichkina bo'lsin havo yesin deb. Keyin hamda tushmay qo'ydi, bular meni 10 kun bo'ldi degan vaqtda bular meni jon so'yan deydigan muddatsiz kesilgan hammasi kesilganlarning orasida o'sha doktorxonaga meni apadi. Apargan joyda mening ismimni atadi. Eski u yoqda do deblar hamda ismini atagan vaqtda do deblar chiqimiz, qarqalpoqni beshimiz kiydirdi, qo'limizga qo'yza soldi, qo'limga qo'yza soldi. Birinchi qatam shu chiqqan vaqtda 10 kundan keyin putumga 5 kiloluk kishanni soldi. Putumga 5 kiloluk kishanni silib keyin askin qarqalpoqni kiydirib chiqib qarsam ashaqda saqchilar turdi. Keyin 3 tal harbiy turdi avtomatlar bilan. Keyin qo'llarim titrab, putlarim titrab, shu vaqtda yomon ichim yeb ketdim. Meni bir yerga olib o'ldirdi deb o'yladim. Rost ashta deb o'yladim. Keyin qarasam her bir kamerdan bir ayol cho'ng ayollarni akirdi. Keyin hamda ishga qo'limizni qo'yib tusma, yana bir cho'ng ayolninki ishkimizniki qo'limizni yana bir tal qildi. Ishkidan ochiq ayildib 5 qata turdik. Ishkidan 10 odam bo'ldi. 10 ayol qo'llarim mashtaq titrab, putlarim shu vaqt titrab yomon qo'rqib ketgan harbiylar ashaqda soldatlar avtomatlar bilan turdi ishchi. Keyin askan cho'ng ayol qo'rqmang İçimizde duga qilayli, o'qayli deb ayol qo'limni qattiq tutib oldi. Keyin hamda men yolg'iz emasga deb ham qalpoqni ko'rinmaydi. Men yolg'iz emasga qalta beshimizda hech kimni ko'rmasin deb cho'ng ayol qo'limni tutib qo'rqmang hamda ko'ryapti. Men menda qo'lim titrab qo'rqmang, biz bor, men bor deb dedi. Shundan ochiqdi. Tala chiqib bir saqchilarning bir mashinasi bor, mashinaga o'tag'izdi. Maşın otağız, tömölük maşın otadık. Oturuyorduk otağın vaqtda bunu qalpoqni kichikdan ko'tarib maşın otağıca. Qarsa menimde 9 ayol bor, hammamiz otadık ki ya tömöşikni ipetdi, oturmuş saqchilar bor, yenimizda harbiylar bor, avtomatlar bilan. Keyin hammamiz hamda o'yladik biz apirib etvitamdikin deb. Keyin ketberib jiroq bir yerga apadi, bir 40 minutda apadi, qarsak bir doktorxona, cho'ng doktorxona, shu 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi turmalarniki doktorxonasiga. Keyin apirib, hamda bular ras og'riyotamdi, yog'amni deb shu vaqtda tekshirgan o'xshaydi. Biroq u bizni doktorga apiramiz deb demaydi, hech kim. Qalpoqni kiydirib ochiqdi. Ochiqib
Keyin azken düşäge wagt kalpakny iwetdi, beşimiz iwetip keyin kan besimini ölçüydi. Şu wagtda 195'te meniň töwenkisi 145 bolupdy. Aş ayallarny kemmisini apagan 10 ayalny kemmisini kan besimini ölçüdi. Rast bolgandan keyin darilarny yezip berdik. Keyin ispat ulagy ispat gerek masaly rast agyrbatmysmy biz ýagamy dep eşetke ayallarny hemmisini yüreklerini üyen tekşirdi. Tekşirip ýene bizni aş senkenge eki koydu. Senkenge ekeldi. Senkende ýene senkenge ekilip ki ýene bir 10 günlük ýene meniň kan besim ýene aşlan kögen ki ýene kan besim düşemegendiken ýene meni aş doktorhanaga apyryp ýatgyzdy. Apyryp ýatgyzyp şu 20 günnünki içinde men kögen nemne depesem künnüge 10-20 adam şu bulto 5-nji aydan tatıp moşa onu aldıda men tutatdyke şu men kirgenden tatıp men kirgenni kögünüm künnüge 20-30 ayalny akyrdy. Biz bilen bir kamerga akyldy keyin qarsaňyz ýene toşup ketken 40-50 adam bu ketken keyin ýen başga kamerlarga ýötke ketdi. Ya başga kamerlarga ýötküdimi, ya başga ýerlerge ketdimi onu bizge işim demeýdi. Ismymyzny ataýdy, dol deýmiz, aşagıl barymyz kalpakında kidirdi, nelege gitdi bilmeymiz. Şu 20 gün içinde meni neçe yege kamerlarga ýötkedi. Men özümni ýötkedi. Bir hepde meýet tutsak, bir hepde başka kamerda ýatymyz. Şu kamerda ýötkedi. 20 gün içinde 10 gün içinde men yetip aşa Jan Soyan diýdigan çoň doktorhana içinde uýakda ýattym. Uýakda ýatganyny gözsüňiz, uýakda mende saply kesilgenlerni arsyz ýatgandyken müddetsiz kesilgenlerni arsyz ýattym. Biz okşaşylyky gumandar, jinayetçi gumandar dep bizni tutdy. Jinayetçi gumandarlar aşakda ýatdy, kesil ketkenler ýatdy. Aşlan arsyz ýatdyk. Aşakda ýatkanda birleri aşakda kallysydan ketip, hoşudan ketkenlerini kollardan aşakda karavatlarga baglap koydu. Karavatga kollaryny baglap, putlaryny baglap, muş özüniň beşini akyz urup atgan karavatga. Jan Soyan kögenim Ilqı beşini ya bağlayamaydı, o kızga aş beşini urup keşke texmi saran bolup ketdi. 2 günden keyin o kızny başga ýerge ketdi. Bilmeýmen näge ketdi, o kız näge ketdi, nimge ketdi, onu bizni demeýdi. Aşak 2 gün baglap bakdy, aýçyk ketdi. Aşakda 10 gün içinde kögenim aşakda operas kıldı, operas kıpla aşı operaslay, emisi içik bolsun aşı kameranyň içinde aşı kamera, o kamerada 30 adam ýatdyk. Kiçikkina kamera derize ras içildi. Kağını bir kiçikkina kamerada aş 30 ayal emmimiz bir kamerada yattık. Halka apraz koyup aş yarıları içik aştaq yattık. Halka tuberkuloz ağrıqlar bilen birlikte yattım. Neçe türlük ağrıqlar hemmimiz bir kamerada yattık. O birnim juq ketedi ediga ya emas. Hemmimiz bir qeyrindaş bolgandyken hemmimiz birlikte yattık. Kamer aş hemmesi aşağı yatqanlarning hemmesi özünün nima qilib kirib qolganini bilmaydi. O kesil ketkenler var. Kesil ketkenler amda nima üçin kesil ketdi, onu men bilmeýim. Kesil ketkenler var. Gap qilýa alamsızlar? Gap qilish mümkin emas. Emniyet kamer turdu. Eger paraň qıwatgyny kösel jazalaydy. Jazalyga wagty aşy kapkarangy üýler bar. Aşlanyňky kapkarangy bir adam ýatydigan emas, kiçikkina bir metrlik bir üý bar. Emdi men bu ýatmadym, eşetge ýatgan kızlar aşdaqdaýdy, oturmyz diýdi, oturup uxlaýmyz, oturup. Eger közüň jumulup ketseň aşakda ýogan çaşqallar bar, çaşqallar ýep ketdi diýdi. Aşakda bir oborny bar, o ýak çyrak ýok. Çyrakny aşy koridordan çırağı ba aşağıdan kiçikkina nur okşaş yenip durdu, şu çıraklık göründü. Üzünü juyduğu yer yok yaktı. O burnu ba oturduğu yer. Tömeşikten tamak berdi, aşağıda yeydi. Keşkiçim aşağıda oturdu, aşağıda yindiler. Uxlaplı köz jumuluplı ketsa çaşqallar bar deydi aşağıda kızlar. Mümkün emas uyada uxlaydigan köz ildigan mümkün emas. Bir hafta 10 gün aşağıda aşı jazalap keyin azgın boldu keçirip etinglar. Men başqa unda qilmayman dep aşağıda yazgızıp keyin açıqdı aşağıda ýap-ýaş kızlarny. Tərtini müşahede qıldı. Ha, tərtini eşadi qıldı. Emde yana o ikinci qitim bagan vaqta Jan Soyanga emde doktorxanaga dep kete ikinci qitim Jan Soyan yatgan vaqta aşaqda Lokman deydigan emde şirketi bar, hemisi tonoydy eken, men o tonumapdym, bilmepdim. Aş Lokman deydiganniki ayalı yatdı aşaqda. Lokman deydiganniki Ürümçinin şirketi bar, aş Lokman deydigan ayalı yatdı aşaqda. Aşağıda men go nimqimde aşağıda emde aşağıda öl ketken aş doktorxanda öl ketken ayallarmy bar, öl ketken kızlarmy bar. Hey Allah.
Әмді оны өлкетті, мен әмді демесем ғой болмайды, әмді демей деп үземнің ке айылырым ба, әмді ұладың қоқваты мен дәшке. Бірақ әмді мен білмеймін, аманетлер ба, менің қиырындашлар, әжәді ятқан қиырындашларымның аманетлер ба. Мәлендім болсам болай, мен ұйғыр, менің қиыным ұйғыр, мен ұйғыр қызы дейме. Әжақын мен доқтырханды ятқанда, әжақты бір аялыны. Әмді көк мажа кигелі, о кесіл кеткелі. Бізіне серік мажа кигелі, біз ұлқы жинайчы гумандар. Ұлқы ені жүзірі кигелі, ұла әмді ұла шұнақ иғырдайды. Ешқанық иғыр әмес, ұланың ішлері әшеді бір аялыны ұқылтыветті. Bu nemişki hultvetті әшеткі қызладың, bu nemişki hultvetті, bu ayal ұқылмамды ке десем, я қазір өлім жазасы жоқ Қытайда. Бұны әштақ ұқылтыветуді деп, әштақта бір аялын ұқылтыветті. Қаны укол ұрып? Укол ұрып ұқылтыветті. Şu ben onu bilmektim. Укол ұрып öldürüyordu yani. Укол ұрып ұқылтыветті desem, bu ayal ayskime sordum. Bu ayal ұқылмамды kendimішке укол ұрды desem, ya қазір ол өлтірдіған, мұны атыдыған, азыр Қытайды немқіветті, еветті, азыр мұшы ұқылтып, аштақ өлтірді, аштақ дарыс еветті аялға деведі, аш аялыны мен біле. Мен аш доқтырханды көдім аш аялыны. Немде лагерді болса, лагерді күнімізді депесем, ашақты күніге аялла ошыдан кетуді. Үлгі тұтқағылық ағырқыла ба, еніғі беріп, ашы яш қызла еніғі беріп, ой, әді тұр десе, ашы камырдың көріп, сәндіме доқтырма, сәндімішке еніғі барса, әгер мұшы бірінің болып қалса, өліп қалса, бірінің болса, сән жауап берсе, сәндіме доқтырма, сәндімішке еніғі барса, ятыва сон дейді. Кейін әскін 2 саат ятқанды кен, үлгі аял өз доқтырла өзір келіп, Қанақ болды, ошын келдің ма, да қойып аста ең кетуді. Қызла басы, қызлан аштақ жазалап, тамғы 4 саат қартық қойды. Немішке еніғ барса, сән кем ол, сән доқтырма, еніғ кемаңла, ятыва сон. Біз доқтырлар 24 саат камыр қарап тұрмыз, біз өзіміз біліміз, кім яқшы, яған ағырат, кім рас ағырат, біз өзіміз біліміз, өліп қалсы біз келіміз өлмейді, деп әштақ дейді. Еніғі мүмкін әмес ағырватса, аштақ ағырықлан көдім, аштақ тұтқағылықла тұтсым, аштақ тәгмаңла ятывасын дейді. Бердіғыны мен 75 кило оттым, 55 кило болып ашы дымыдан шықтым, түрмеден шықтым, 20 кило орықлап кеттім. Бердіғыны әткерлік бір момын білән омаш о суды нім қыпла, қонақны уны білән чалап, біз маллақ бұрын береттік, аштақлы чалап әкіп берді. Унымы жық бәмеді, азырақ бұл стаканы, ярым стакан берді бір момы, момысы алма оқшаш, алма дәкіла, момы қаттық момы. Түштеген бір момы білән бір сайтаң берді, сайтаңның құрық суны ішеді, бір тал ланхабелға капуста дәйміз біз, бір тал капуст, кішеккенен капуста ішеді. Босы бар, болмысы аш құрық суны ішіміз. Бір момы білән, кәштімі бір момы білән алқалы сілі шоқла, тархамәк білән, тархамәкні суды қайынтыплы бір момын білән су білән тархамәк білән, чиді 3-4 тал тархамәк. Аштақ ішіміз башқы ұғында, яшы біз ғу мәлі, яш қызла 14 яштан 80 яш кіші аштақ қызла білән мен лагерлады яттым. Аштақ қызла, яш қызла қосақлары тоймайды, бішерләнік. Амалы жоқ башқа. Біз язымыз, кішкіна момын болсын, бізге кішкіна нұңқы періңла, қош періңла, тойма тұр, яш қызла деп, біз әптеді бір қетім яздыған бір қағызымыз бар. Язсақ, оны аңлайдыған ешкім жоқ, бір момын білен, бір сайтан білен іштіп. Жәме 3 лагерға алмыш пияттыңыз мı? 3 лагерға алмыш пияттым. Сәнкен, үрімчі өзі де, Сәнкен, Әркен, Медун, 4-сі доқтырханды, 40 күн доқтырханды яттым. Жан сояндайдыған доқтырханды яттым. Әгер ұқтайлы ішенмісі беріп менікені тәкшіретсін, доқтырханды раз яттым мы, яған мы? Яған болса сенің мұш кәплерін яған кәдіп кәсу мені алдымға. Менің қанша адам әшақта күнасыз ятуды, қеріндаштарым күнасыз ятуды. Кішік қызлады, 14 яш, 15 яш қызлады, нем күнары бәке. Әшақты әмді деп кәсіңіз, әмді әшақты аста еттеден кейін кәшті бір-бірімізді сәбіплен кірдің дейді. Мен дедім, мен білмеймін, мені сән шу 17 мың үйәніне сән бірсіге лоқма нұр шеркеттігі беріпсә дәплі мені шу тұтыпты. Мен оны бәмедім, ашу менің достым вешінді әйті, менің оның вешінді пұл әйтедіғанын білмеймін. Ашу вешінді, ашу достымны тұтыпты, вешінді ашу достым пұл әйтіпті. Нұр шеркеттігі әйетті деп, кейін достымны
Aşılmış sen muşnun bilen işlatsa sen muşnun bilen mallarını yönetkep atsa sen evet depse dep şu meni şunu tutuptu. Bahanelerden mal yötki şunda qılgan bolsun şu mal ağılı bersizlemdi o pulni. Şu mal ağını besem ben eğer undaq şirketlik besem ben bedim demem onu nur şirketi bilen menin qandaq alaqam var ben onu bermedim aş dostum özü berdim o ya bermedim onu tutuptu onu tutqandan keyin meni aldap saldap meni bir eski bir uyg'urlar bilen ya bo'lmasa bir nima bilan chetishi bormi ekan deb telefonni tekshirdi hech kim topamagandan keyin aşı boshqa bir qalpoqlar kiydiradi dedim men hech qanday ish aralashmadim men bilmayman dedim men undaq qilmadim dedim men hech qanday uni nima qilmadim 17 ming yuan bersem ben o dostumga mal ipe dep berdim. Mal ipe men ticaret qilayotganda mal ipe dep berdim. To'g'ri. Men dostumga berdim. O hech qanday aloqam yo'q hech qanday boshqa odamlar bilan. Boshqa qizlar aşa 1 yil 3 ay 10 kun darajada men yotgan vaqtda Ajanki 14 yaş kızlarımı tuttu. Ularda o bir kızını tutuptu. Sen deydi Vişningda sen Vişningda bir mındaq Amin deydigan qıvatgan surat baka dep tutuptu. Aşı surat ba dep mesela Amin deyatgan bir surat ba dep tutuptu o kızını. O kız deydi o surat manga yıkıp kaldı şunu tuttu şunu yazıp koyuptu men şu surat Vişningda çıkıp kaptı dese suratni nimde kompüterden körüp mü çıraylık suratga dep özüm telefon qıptı men nim boptu dese aşının tutup aldı 14 yaşlı kızını. Bir ayal 27 yaşlık ayal bugün tünögün tuğupla bugünle doktor aşı isimlerinden beri aşı ben isimler hemsinin isimlerini bilme hemsinin isimlerini birisini hazır ben deyme bu zorem dedi ayal ba Meryem iki Meryem ba bir Meryem acım bir Gülzohra Mihrigül Arzugül Rızvangül Endi bir aşı kız 27 yaşlı kız tuğupla etsigili kerdi emçektim ak sütle ekvatudu Balasını ayırvetip balasını ayırvetti balasını ayırvetip başta akırdı aş ayalnıma Ayşem deydigan bir ayal çok ayal 41 yaşta aş ayalımı tuğup 6 aylık boldu degen vaqtda aş ayalım emitip atkan balasını onun ticaretçi aş Ürümçide ticaret kıladı ki göçtümü bir saatki aş ayalım akırdı menin sütler degen emçekli sütleri ekip git bardı aş ayalım Ayşem deydigandaki o ayalma balısı 6 aylık balısını teşede kaldı o ayalımı kim qarap kaldı bilmeyme erimni akırıp ketken hazır kimle ballarım kaldı bilmeyme deydi hükümet aşı sakçılar tutkan sakçılar menin balam kiçik men balam kim qarasa sen hatırjan bol deyip ballarını hükümet qaraydı depti künüge aşı lagerda Kadirli qarindoshlar yani Gülbar adimizniki mi u yerda tatliqqan pichoq biri badandan nurg'unlagan yara jarohatlarni biz ekranga olib kelolmadik o'zinglar bilasizlar sababini chiqarolmadik bunga chiqarishga jur'at qilolmadik hozirgacha chiqib suratni bo'lsin mayli men ruxsat qilma ko'zim mayli butkul dunyo ko'zim men ash qazolarım ishlaydi az qazolarım ashdan yar bo'ladi ko'zim butkul dunyo qanday zulmlar ostida ko'zim butkul dunyo ko'zim men chiqqan vaqtdan qancha kuni 2018-yılı 9. ayının 3'e çıktım 9. ayının 3'e yani Ürümçide çıktı. Ular özü açıp yol söyletti mi? Özü açıktı. Hem de ben yani o özü açıkkana birazcık da biri hazır ben. Yani özlüğünüzde mi çıkıp kaldınız ya kimler yoluna birinci kıtım yani Moşa deydiğim birinci kıtım sual ağa vaqta aşını sen aş adamlan sen tonuysan puhra kıldı dedim ben dedim benim telefonum siledi ala kısam aş kişiniki telefonu siledi bolsa soranglar meni tonmamdı dedim desem hem de sen puhra kılmasan puhra aş boynunga almasan biz nim kılmaymiz dep 24 saat men su bermey şu 24 saat men 24 saat men su bermey şu başta üstelde tüm koyuzlar bilen putumda kişiler bilen otadım. Kişende ağızda başaktı bir tüşük var. Aş tüşükle çekip koydu putlarım sakıp gitti.
Şöyle 24 saat sorak açtaki aldı. Ki onda sorakını yani benim kılamsa boynu alamsa yakma amayma öldüremse atam senin kısanla kılınlar ben o kişini tanımayma degeni ki şu çıkıpla hoşumdan ketip yani 3. ketim yani doktorxana apır koydu aşaktılar nimdiler aşı meni yalnız apır verdi doktorxana hoşumdan ketip aştaq hoşudan ketkenlecek patugul deydigan bir ayal bak ayal emas kız hem de nime çokan 41 yaşlarda aşkı ayalma Mısırda hadisi sığınısı turadi ki sığınısının balısını bek bere dep 3 ayga bagan o ayal 3 ay turup aşağı beride aeroportda onu tutup ketip ki onun yamançı kıyında hazırgıç kıynap atıdı onu kıynap muş çarşılarını julup aşı kıynağa vaqta kamerını aldığa əkeldi aşı saqçılar əkelip hoşudan ketip nimqa vaqta aşı nimden sorak aldığa yerden nimge bizni lagergıç әкеге vaqta hoşudan ketip aşı nimde bizni lagerda doktor qo'llar oң qo'liga jığnını tıkıp kanını eqitip keyin oşuğa yarım saatdak oturup hoşuğa kelgen vaqta keyin kamerga əkeldi kamerni eniga əkelip kızını hoş nimde canı yok ki aşı saqçılar bizge muş kızını bende bir keçse bende turgan işimiz ba bende tumusun hiç qanday oqatqımısın muş kızga nim qılыңlar su beringlar vaqtada üzlerine soğuk su bilen juyup qo'yinglar yatсын bu kızga ruxsat bo'lmasa suga ruxsat emas sunu eniga etkenligi bir qetimli özümüzni juymiz kechti bir qetim juymiz başka vaqtlarda qo'limizni juysak o bizni jazalap qo'ydisizlar taratib atsizlar deb boshqa vaqtda mumkin emas etkenli juysak mashtaqli juymiz bir qizniki cheche aldiga tushib ketgan mandaq qilib edi yenkirgan vaqt mandaq qilib edilar o qizni sen taratib atsa deb o qizni putiga kishansib qo'ydi 5 kiloluk kishansib qo'ydi mumkin emas undaq suga yaqin kelish chiqilish mumkin emas u yoqda sapla oborni da'vatmagu tualet sapla aynakda nimalar kamera turdi hammanim ko'rinib turdi biz o'tag'anlama ishaqda bundaq ko'rinib biz o'tasak hammamiz ko'rib turmiz aynakda yasigan ishiga ichiq oborimizniki demak bu vahshiyliklar endi sizning chiqishingizga qutulib chiqishingizga sabab bo'lgan narsa yani kimlar ailangiz Qozog'istondagi ailangiz yo'l mengib qutulib chiqdingizmi yoki ayalarim meniki ayalarim bir kun to'xtamasdan kunda xat yozdi mening bolalarim men 3 balning onasi men yo'ldoshim bilan ajrashib ketgan 22 yil bo'ldi men 3 balni o'zim boqqan tarbiyalagan bir o'g'lim Ahmetcan haramlarga berib hojim bo'lib haramlarga berib kelgan o'g'lim 2 qizim bor ash qizlarim bir kun to'xtamay opamning ahvolini ovozini anglaydi deb konsulga bordi mitqa bordi ministr xat yozdi hozir ko'rsatsanglar bo'ldi xatlarni xatlarni ko'rsatsangiz bo'ldi emaslik berdim to'xtamay kunda yozdi mana meni opamning ovozini anglayli unni anglayli opam qani tirikmi deb yozgandan keyin beshida birinchi kun tutganda seni opang terrorist debdi bo'pti terrorist bo'lsa qancha yilga sotildinglar 10 yilga 20 yilga unni anglayli deb kunda to'xtamay meni qarindoshlarim urug' tuqqanlarim hammasiga yozdi mening qarindoshlarim Moskvaga yozdi mening mashtaq yo'q qanday qilamiz nima o'nga yozdi Amerikaga yozdi xatni undaq adam yo'q bizda hamma lagerlar qardiq undaq adam yo'q deb yozibdi beshida bular terrorist deb tutdi keyin undaq adam tapamatimiz yo'q deb yozibdi nima sababdan undaq yozdi nimishga desanglar men shifrni Xitoyning nomerini berib Xitoyning itini qo'yib Xitoy bilan Xitoyning adam diplomat ashtaq bo'lib yurdim shuning uchun men topamagan keyin oxirida meni bir ay qolgan vaqtda chiqib ketadiganqa men buni bilmayman bir ay qolgan vaqtda meni so'roqqa ochiqqan vaqtda endi ichida ham kamera bor yana sirti bor sirtga ochiqsa kamera yo'q edi so'raydi hamda ashtaq kamera yo'q edi ashtaq jazolaydigan yerlar so'raydi keyin men ochiqqan vaqtda bir ashaqda saqchi dedi siz qo'rqmang biz talaga chiqamiz u yoqda kamera yo'q biz sizga endi jag'dayni deymiz dedi nim jag'dayni deydikin deb men nimani endi ashaqda hamda hammanimni sizga
апаға үшчем де бешімді қалты ба, қолымды койса, пұтымды кішен, әкіт беріп азыр талаға чықымыз талады біз сізіне, әмде деймін сіз қоқ кетмең, деді. Бопты, немді тұрмын ечегі кірдім. Мәлі, нім босы бола, деп эштақ дедім же, әмді ашлаға аштақ жауап бердім, акырды кірге вақты отадым. Әмді сізге бір әпті қалдым, 10 күн қалдым білмейміз, аз қалды чық кетін ұшытқа, ішік кіргенде ішім демең, сіз ғайрет қылың, кішіккен тамақларыңыз қандақ деп еді, тамақлар қандақ болады, шу сайттан білем, шу құрық су білем, біз бір момы еватымыз, яң тамақланы, кішіккен аз қалды сізге чық кетішқа, сіз елмен ватымыз деп эштақ деді. Аштағдап, әкір қой тазава есімді біз талаға чықтық сізіне. Сорақ қысыма немнің түрмінің ішіді қылды бізді. Лагерінің ішіді астында подвалдаймыз қой біз. Ер астының ішіді қылды сорақны, талағым шықмаймыз, күн нұрыны көмейміз. Талаға шыққа вақты біз кішкіна хаваны есімді біз ашықтық деп, 2 сағат мені сорақ қылды. Әм 2 сағаттың ішіде дерезләні іші қойды, таза хаваны кішкіна ең аз қалды чық кетсіз деді. Әмді бір күн тұр, бір күн сорақ чықады. Ақырқы чық кетідіған күні, әмді, ачық кетіп білмейм, әмді Гүлбахар Желилі дейді, дол деп ләшек барма, қалпақны бешімі кейдірді. До дейме, қалпақны бешімі кейдірді әшақта, маң берді үзем кейме, қолымға мұндақ түшіктен төмейшік болған ке, ішкі қолымны мұндақ беріміз, кішенні салды, тешікін ашқа вақты, сыртқы шыққа вақты, қол бұтымызға кішен, 5 килолық кішенні салды, соңда мен талаға шықты. Талаға ашыққа вақта, кейін азыр біз сізіне докторханыға апыр пәмейеріңіз тәкшіртіміз деді. Кейін ашу қаяғы докторханы апады десем, мені яң қызла, ен ашу жан соян докторханы апады. Апаған вақта, әмді ұла мені қой беріміз деген вақты ке, мені қой беріміз демеді уақта. Апаған вақта, яны қан бесімі 185-та, түйәңкісі 140 бопты ке. Кейін әскен отырып тұрың деді, бұла отадым, бұла әмді ашы менің сақчам білән ашы докторла мәсәт қыған оқшайды. Бұл айрыпланы көтіремейді, қан бесім өрләк кетсиян болды. Бір 2 күн ен мұш докторханды ятсын деп, ені ашы Жансояның докторханызға, бұрын ятқан докторханда 209-шы үйде мен яттым. 209-шы үйде ятсам, әшақты келіқі бұрынқы ятқан қызларының бір 3-4-ні көдім ашла бәке. Ашы докторхан 2 күн ятқан вақта маң витаминланы, дарланы, шындақ жық дарлан бәді, укол салды, витаминлан бәді бәген вақта ашы неме кішіне қоят кірсін депті де, мен орықла кетіп маштақлы болып немқыға вақта бұла аштақ 2 күн мені аштақ қылды. 2 күн дорлан беріп, укол селіп, кейін әскі 2 күн екен аш мен үзем сақчам, мен чақырды, сымымны мені ашақ сақчыла нем қылды, ен қалпақ кедіріп, көзі селіп, кішен селіп, ен талаға шықты, ашыққа вақта, қарсам мен аш сақчам, сіздің тұтқан сақчы? Мен тұтқан сақчы емес, ақырқы 3 ай сорған бір сақчы аял. Аш аял Гүлбахар деп деді до десем. Кейін қалпақны иветті қарсам қолымды кішен иветті. Кейін кішен иветсі азыр мен ен бәденімні тәкшір еткенде деп әнскен мен ұндым қымыдым. Кейін әнскен немішкі қошал болмадыса деді, нім болды десем. Сен ақылынып шықтың деді. Тұтымдығы кішенім еметті. Әш докторханды бақырдым. Алад бұты о чыда, талаға шыққанды бақырайса чыда деді. Доқтапты. Мен рәсметіне қол қойдыға елі ба. Докторда кейін бір 10 минуттен чыдапты деді кейін. Қол қойдырып талаға шықталады. Бір ярым саатта күнімді шақырып. Расмы яғамы да бішенмей жығылды. Sabır qılın. Çıkırıp keyin maşın otadıq.
Yani şu anda sizin birinci kıydım tutkaya kapırımız eşek resmiyet ötediği yeleba dedi şumdan eşek badım. Eşek berip kol koyduğu yeleba dedi kol koyup keyin baştaq sizin evet sahiyen bulmaydı ayrıplanlağını kılamayızka 2 gün ya 2 gün yatakta yetin dedi yatak boptu dep yatakta yatak nimde Cahoyan dediğim bir yatak bayışadı seçiyini aldı ki yatakta yattım yatakta yatqa vaqt yalnız yatmadım aş saqçı ayalmayım bile yattı 2 gün nimişke yattı dep hazır isimga oylasam şu dostlarga telefon qilmison meşatga bir tonuşlarga telefon qilmison hech kim bilan alaqamizson konsul bilan alaqamizson dep aş yenimde yatqa o'xshaydi şu biz sizga bilet alamiz bilet ağıça sizga 2 gün yatakta yettin yalnız yatmang men sizin yeniz yatay dedi keyin boptu dedim şu özlerinin pulluğu men dedim menin pullarım ba yatakta kaldı menin kiyimlerim ba yatakta kaldı desem nim kılattınız ulanı boldu saq salamet özünüz çıktı uyuңuz basыңыз bu pul keyin askin uyuңuzga basыңыз boldu emasmı dedi biz özümüz pullarını hemenim yatakның pullarını özümüz төлeymiz bilet pulunu özümüz iperimiz dedi pullarım hemmisi sumkalarım kiyim keçeklerim hemmisi aşağıda yatakta kaldı desem o yataklarını ötküzüp etti qayerda onu qayerda izleymiz boldu saq salamet çıkıp kettin oylarını izlegende hazır yan bir iş bop gelip yana türmege çıkamang meyle saq salamet ketin dedi keyin men aski o ayalga dedim saqçı ayal siz anık o dedim men hazır hemde nimde türmeden çıktım ben ballarıma bir ünlü ağlayıcı ballarıma telefon kılayıcı bir ay ötünüp ketay desem ya bir gün 2 gün çıdan kıyırmışım 2 gün çıdan uyga baganda şu aeroplanga baganda aeroplandan düşüp mana keldim dep telefon kılın hazır mümkün emas kılmaysız dep kızmadı şu geceçi uyku yok uxlamadım rasmı yağamı dep şu etsiga 8'ge bilet aldı etsiga şu etsi 2'si aşağı bir saqçı ayal bilan saqçı Uygur bala aşağıda aş 2'si meni yolga sep koydu aeroplangıç ekilip hech kim telefon qilmasin deb şu aeroplangıç ekilip aeroplandan keyin aeroplan o'tag'izib qo'ydi şu yalnız keyin eski men bularga dedim bu saqchilarga men bir qog'oz beringlar men Qozog'istondagilar hozir meni sen nima uchun sen sotildi nima uchun sen tutib oldi nima uchun seni mashtaq qildi bir qog'oz deb so'rasa men nima deyman desam voy bo'ldi 1 yil men aşağıda tijorat bilan borgan 1 yil aşağıda o'ynab keldim ya o 1 yil aşağıda nim qilib keldim ishlab keldim desangiz bo'laverdi sizda hech qanday gunoh yo'q bo'lgandan biz siz isbot bo'lmagandan biz qanday qog'oz beramiz biz hech qanday qog'oz bermaymiz bo'ldi saq salomat bassangiz ular hech kim ishni demaydi dedi ki Qozog'iston keldim Qozog'iston kelib aeroplanda tushib hamda bizning Qozog'istondagi taможникlarni sen qayerda bo'lding deb surishtiramdi desam hech kim demdi pechat tamg'i besperda bo'ldi chiqdim aeroplandan chiqib keyin uydik bolalarim telefon qildi ular hayron qoldi ular hayron rasmi yog'ami hech kim qarindoshlarim ham demabdi aeroplanga yaqin turdi yugurib kelibdi rasmi yog'ami deb aşağıda nimde yatqa vaqtda aşağıda hiç qanday gunohim yo'q hech qanday ishim yo'q hech kim bilan aloqam yo'q hech qanday eski odamlar bilan aralashma o'zim tijoratim bolalarim beqib yurgan biroq hamidan ardim pullarimni aşağıda besbep qolibdi saqchilar kelib ketgan qizimga nimga qizlarga tonish qizlarga telefon qildim u qizning telefoni bor qizson xitoylar ashnaga xitoylar bir 3 xitoy kelib atisiga 3 kundan keyin kelib Gulbarning kiyimlari qani sumkasi qani dedi sumkasida pullari bor desa pullarini elib hech qanday ishim yozmasdan ip ketdi deydi saqchilar ip ketdi deydi Aş hazır mening sifatlarım var, hazır sözlegen sözlerim var aş kızga. Aş kızım hazır mening dostum nimde hazır Örümçide aşını telefon qilib meni qanday Gulbarning pullari deb surishtirib pullarimni bersin uqtaylar. Aşağıda lagerda yatkan sap günahsız yatkan kızlar aşağıda. Ulan ne desem hazır mana hemmisine hiç qanday günahı yok. Bir kız gulculuk kız aşı sanatnikini okup etipti sanatniki Örümçide. Aş kız 10 yıl burun 16 yaşında aş 4 tal resim düştü dedir. 4 tal resmini juvetke resimlerini ular birnim kılıp asıl keltirdi ki asıl keltirip
Aş kız nima hazır mana sotqa chiqdi, Serix maja kiydirib qo'ydi sotqacha. Nima rasmi desangsiz, aşı nima chiroyli ayollarmda o'rinib yağlıqlarını çıraylık orunlagan yağlık ayalla amin devatkan jığlavatkan bir kızınınki küçük kızınınki resmi batı onu jüvetken deydi 16 yaş men tek küçük vaxtımda o çıraylık suretlerde onu sağan onu jüvetsem onu saklı keltirip hazır 25 yaşta hazır aşının cevabını berip atın mana hazır onun Serix maja kiydirdi o sotqa çıksa dep bu zoremdeydiğen Kaşgar'ın bir ayalına geldi bu zoremdeki ticaretçi o iri ticaretke yasın acım deydiğen o bu zorem işledi. Bu Çin dil şirketininki ayal işlemeydi o ayal uyda oturduğu ayal eril işletke yasın acım deydiğen o ayalını 6 ay Kaşgar'da tutuptu. Kaşgar'ın turmusu da. Kaşgar'ın turmusu da 6 ay yitip 6 ayda deydi uyakta deydi turmuda Tama nimelere juyunduğu yerleri yok. O bornusu deydi, o bornusu nasıl sisip ketken deydi. O bornusu deydi, içidil kılmış deydi o bornusunu. Aşkına içidila. Ya su bilen juyulmaydı deydi o bornusu. Aşkına nime buzörem. Tamakları ılqı piştinip kettik. Çiçini aşağı buzörem yen kege vakti biz hayran kalganı turattık. Çiçini çürüp gitti, pişinip gitti. Kiyimlerimiz pişinip gitti deydi. Keyinli bizim çiçin, hazır benim çiçim yok, çiçimni çürüp etti. Xitayda çiçimiz 14 yaştan 80 yaşlı ayollarını ki hemsini çiçini maşinka bilen çürüp etti. Pişinip, kiyim keçeklerimiz pişinip gitti. Yarı bisip gitti. Yarına hazır küstünlara mel bütkül dünya kösün benim yarlarımni. Bedenimdeki yarlarını kösün. Küstün hazır da yarını ben küs ettim o benimki videonumu kösün. Bunu size ayrım ta Amerikalıca nimege berip bütün davasını kılman dep çıkıp size bu narsani. Ama şu mutaxassislar özü kösün dep kaldık ama biz çidimdik hakikaten bu ko'rinishlarni ekranga chiqarishdan. Sizning anglatganlaringizdan insonning badani hakikaten shurkindi. Andaki şu albatta şu hammasini so'zlab bo'lish mumkin emas. Siz bevosita şu yaşagan hamda shu eng qattiq yaşagan o'zingizniki. Masalan, hozir Xitoy bu yerda shu lagerdagilarni tarbiyalab, dars o'qitib, shundoq chiroyli pokiz kiyimlarni kiygizib, hatto yotiqqa havodan shu ishni o'rnatib beryapmiz deb sizlarcha e'lon qilyapti Xitoy. Sizlar bu yerda masalan nimani o'rgatib, bir narsa o'rgatamdi bu yerda masalan? Ders o'rgatamdi. Biz ders bizga qalamni vaqtida berdi, 10 soat 10dan berdi, 12gacha keyin evaldi boshqa bir narsalar yozmasin deb yoqda Xitoycha o'rgatdi. Ya'ni sinfga chiqamsizlar kamerdan. Ya kamerning ichida sirtqi mumkin emas, töme eshik turdi. Töme eshikdan mumkin emas. So'roqqa chiqsaqlar, ya doktorga apasa shu qalpoqni kiydirib ochiqdi. Mumkin emas, u yoqdan bir qadam biya basamaymiz u yoqqa. Kamerning ichidalar bizga chiqmaymiz. Aşağıda bizga o'qituvchi kirib bir narsa o'qitamdi sizlarga? O'qituvchi emas. Aşağıda bizning ichimizda aramizda chiqqan Xansucha o'qigan, masalan, Xansucha o'qigan qizlar ashlarga deydi. Mana bugun mana dars beringlar. Ya bo'lmasa aşağıda radio nima bor, bunda kamera o'xshash bunda nima bor? Ekran bor. Ekranda aşağıda ovozi. Bugun mana shuni yozinglar deydi, ashq ayollar yozdi. Misol unda hech qanday nima yozg'izmaydi. Bizga 5 naqsha Xitoyning 5 naqshasini nim qilsizlar deydi. 5 naqshani. Kunda 5 naqshani yatlaymiz. Dushanba kuni soat 10da, 10dan 1 minut kech qolsak yana jazolaydi. Soat 10da biz hammamiz bilib turibmiz. Ashulaqa chilay deydigan naqsha Xitoyning naqshasini aytamiz. Agar kulib qolsak yo agar birinchisi mana deb qolsa, yo'tilib qolsa mumkin emas. Musha harbiylardak mashtaq turib, chilay deydigan naqshani mashtaq beshimizni egiz qilib turib aytamiz, baqirab turib aytamiz. Chilay deb turib. Men chattallikka men yezish bilmayman, ben o'qish bilmayman, mumkin emas. Sening shifunjining batsa mashaladimi sen bilsa deb ash naqshini men yapqi bilib ash naqshini yodaldirib hammamiz naqsha aytamiz. Undan sirt ham 5 naqshini kunda ash naqshlarni aytqizdi. Kunda 5 naqshini aytqizdi, 5 naqshini aytamiz. O birinchisi chilay, ikkinchisi shu. Ikkinchisini daftarimda yozilibdi, uni hozir esimdan chiqib ketdi. Andiki bu har tomoq vaqtida Shi Jinping rahmat aytadigan deymiz. Bizni urvatsima, kaltak bilan urvatsima, shishi
Шеше деп тұрмыз, тамақны ылқы хам тамақлан берді, ылқы бір күні момыз хам боқапты ке, ең кірген вақты бұны біз білмейміз. Момы хам боқапты ке, бір мома ылқымда қысыңыз чылырыңыз чапылшыды. Бір 30 адам, 30 қыз еместің, еләмедік жоқ, қосымыз аш босымыз түшті болған. Еместің қойдық, кейін әскін алқы бас бесіп, немге дедік жо, біз мана момы хам ке, еләмедік десақ, сен қаншысы бұл, сен үйіңді ма, бұл қаншысы білемсе, сен үйіңді хам емес деп, емейме дейсі, бейет хам беремді, қандақ берді, ешін керек, депсі, қосың тойып кетті ма, сен әмді німқватса деп, бізні бір әпті жазалап әткен, құрық су білен момы едік. Құлқы сәйтан бердіғанмы сәйтаңы yok. Құрық момыны білен су бәді, бір әпті аштақ едік. Оныңды ке, ені біз бір камырның içinde 3-4 kız açtıq. Sizler paran kıldınlar, Uygurç paran kıldınlar, sizler Uygurç paran kıldınlar, avazınlar kattık çık ketdi dep, bir ay yani bizni jazalayıp etip, biz bir ay quruq su bilen quruq momu yedik. Biz kameramız her kamerını açtıq jazalaydı. Bir qaytım biz bir ay jazalığa vaqtda bir kamerını bizni emas, bir nimne 7-nji korpustaydı. Biz 7-nji korpus tuğan, 7-nji korpusta için 10 kamer ba, 10 kamerni hemsini jazalap etdik. Quruq su bilen quruq momu bilen otadık biz. Şunun için biz bir anlarını kasap ettim, mыңыңlar deydi. Şunun için sizler sözlü mаңlar, Uygurça gep qılmаңlar, han suçu söz anlar dep, şu han suçu sözleydi. Хан suçu söz etkizdi bizni. Darı kesime, misal mаңа, қан бесіме aşağı can soyanға tamғы bastı, bunun rastı қан бесім бай кетіп, 2 қетім дары берді маңа, әткелік кешті. Şu darınıma, хан suçu деймесем, маңа başka тілді дейсем, маңа бермейді. Şu darınıma berip aşağıda, darına danşepin, niçindepin, alidepin dep, aşın berme, berip oğan ki, şişi dep тұрып, рахмет dep тұрып, aşağı doktoruna. Andakin bütün şu ayollarga şu doğru birden aşın dediniz. Bu hazırgacha bunun derdini tatib atqanligini dediniz. To'g'ri. Endi uyada bizga aşı nimge ayollarniki men mesela endi meni haminglar kechiretinglar uni demsam ham bo'lmaydi. Bir qizlarning aşağıda adetleri kemisin dep aşlamış tamaqlarımızga dar qo'yib berdi. Adet kemisin dep adet kes uyat juyunga yo'q. Ya bizga latib bermedi, ya bizga bir qog'ozlar bermedi, hech nima bermedi. Shuning uchun dar aşağıdaki yatqanlar ki 7 ay, 1 yilgacha hech qanday hech nima kelmaydi. Bir haftada bir qaytim juyunimiz. Cuma kuni bizga su berdi. 40 minutdan berdi su. Tushgacha 40 minut, tushdan keyin 30 minut. 30 ayol juyunimiz, 2 minutdan juyunimiz. Bir sovun berdi. Bir sovun 2ga bölimiz. Endi hammamiz mashada qarindoshlarimiz bu tang bo'layli deb mashada yosh qizlar tang bölüdü. Tağaq bir tal tağaq var, şu tağaq bilen tang böldü şu soğunni. Tağaqni maştaqnim qıp turib. 2 minut yuyunib bo'lishinglar kerak. 2 minut juyunib bo'lamiz. Aşı soğunni, yarım soğunni bir adam işletmemiz, 15 adam işletimiz. 15 adam yarım soğun işletiyordu. Bedenimizga soğun sürtmemiz. Kolumuzga sürtüp, cuma günü üzümüzü maşa kolumuz yetadigan yerga sürtüp, soğunni yani berimiz. Kolumuzni maşta sürtüp la maşta qilib bo'ldi. Su turbudan kelmay kelekdimi? Yo'q, turbudan keladi. Turbudan keladi, su keladi. Aştaqda maşta juyunimiz bo'ldi, chaqinib chiqib ketdi 2 minut bir adamga. Bir adam kirmaymiz, bir adamga 2 minut emas, 2 adamga. 2 adam kirimiz, 2 adamni kirib turmiz, 2 adam. 2'den kirimiz. Kiripli chiqib ketimiz, kiripli maşta chaqinib chiqib ketimiz, mumkin emas. Kuniga bersam maşındaq bir qog'ozni berdi bizga. 24 saat şu qog'ozni ishlatamiz. Ya cho'ng taratqan ishlatamiz. Su bilan juyish mumkin emas, suvga chiqinmaymiz biz deyman qo'y. Atganligi mashtaqlik juyimiz, kechda juyimiz. Juma kun birlik qaytim badanimizni juyimiz. Bo'lmasa suvga chiqilmaymiz. Suvga mumkin emas chiqilishga. Qog'oz berdi, mashinchalik qog'oz berdi. Ya cho'ng tarat qilganda qog'oz ishlatamiz, ya aşağıda jig'ilgan vaqtda ko'zlarimizdan, burunlarimizdan aşağıda zukam bo'lamiz, ya burnimiz etish bilmaymiz, ya nim qilamiz, aştaq kichikgina qog'oz berdi. Ay Allohim ya Rabbim. Bir nimni sizlar yaxshi bilsizlar, bir qog'ozni berdim, bir nima dazning ichida bir qog'oz bor, 12 tal, o'sha 12 talni, 12 tal qog'ozni bir kunda o'sha nimga 30 odamga yarim-yarimdan bo'lib berdi. Sobun mümkün emas, sobun bilan juyunmaymiz, biz sobun bilan juyunmaymiz. Shuning uchun bizga kirdan dadalarga yer chiqib ketdi. Biz aşağı qizlar bilan 5 ta bir qiz
Onu ben unutып kaptım ben hazır deyitey. Beşte bir kız yen kirgen vaqtda bir haftadan keyin mening ko'zimcha bir haftadan keyin bir kız yen kirgen kız Maqpirat deydigan kız 25 yaşlık ürümchilik. Aş kız kirdi. Kirgandan keyin bir qizniki aşaqda Qashqarniki aşı ticaret qıvatıdı kavapxon bor. Kavap pişirilgan yerda ishlaydi. İsmini Mansura. Aş ayalniki hoşudan ketedi ekan. Turib hoşudan ketedi alqay. Nim deydi? Hoşudan ketgan nim deydi? Alqachu. Alqay. Hoşudan ketedi go. O ağırlık nim deydi? Tutqaqlıq, hə, tutqaqlıq. Onun tutqaqlığı bayka, aş ayal tutqaqlıq tutqelipla aşaqda jıqıldı. Bu Maqpirat deydigan kız, yen kelgan kız jugurapla bilmesi, jugurapla beripla aş ağzını içip, tilini çıqırıp, üzlerini martan urup, aşta qo'llarini maşu uglab atatdı. Doktor aşaqdan saqçılar kepla, sen nimishki qıvatsa sen kimde dedi, agar mush ölüp qalsa sen cevap berse, biz doktorlar bar, doktorni chaqirsan, doktor o'zi qaraydi, sen doktorma dedi. Bu hoşudan ketdi. Mına jıqılgan vaqtda beşi bilan yeg tushdi. Menki beshini deb eshtaq dedi. Sen cevap bizni qaytarib atamiz deb qalpaqni kiydirib, aşı qarang uyga solab etib, chashqonlar bilan bir haftadan keyin shumsharab qiz mashtaq chiqdi. Şu doktor nimge tamaklarımızga bizge darısı nim kıldı, darı berdi. Nimishke deseniz yen kirgen kızlar açtaq nim qıpçı soquşmıсын 30 kız bir-birimizini yevitimiz içinde nimishke soquşma otadık. Nimishke deseniz aşaqda darı berdi. Hemmimiz sükut oturmuz. Hemmimiz maçtaq bir xil gomuş qıp qo'ydi. Gomuş uynikine kızlar deydi. Ye, uydaki ballarım ne, atanlarım ne, men üzerme oylay desem oyumuz kelmeydi. Oyunum yo'qitib etadigan bir darı berdi. Hiç mushu ömür boyu biz mush turmin içinde otagandek, mush turmida men tug'ilib qolgandek turminin içinde tug'ilib qolgandek ashtaq his qildim. O'ylay desam mumkin emas. O'ylay deb mashtaqlik qilsam hech qanday o'yimga kelmadi. Ashtaq bo'lib ketdi. Bir oyda bir qatim bizni qon oldi, ukol soldi bizga. Bir oyda bir qatim biz bir og'riqlar bilan og'riymizmi, ya bir nim qilmizmi, bir ukol soldi, ham qon oldi, medim qon oldi, aydis kasal bormi, tuberkuloz bormi, param bormi, piston bormi deb birda qarsangiz ukol urayotgan, birda qarsangiz qon yeyotgan, har oyda ishtaq qildi doktorlar. Uf ya Rabbim ya, nima degan ig'ir jinoyat, nima degan ig'ir vahshiylik bu qadrli qandoshlar. Yani haqiqiy yaşagan bir shohiddan anglayapsizlar. Bu qadar dunyoda mana shunday bir jinoyatlar, shunday vahshiyliklar Xitoy tarafidan elib berilyapti Sharq Turkistonda. Xalqimiz, millionlagan xalqimiz, hemşehrimiz qutulib, boshqa davlatning fuqarosi bo'lganligi uchun qutulib chiqadigan bilan millionlagan xalqimiz, ya'ni shu ichinishlik, mushu darajadagi vahshiy hayotni hozir shu minutda biz so'zlab o'ltirgan minutlarni yashayapmiz. Endi sizning shuncha vala ig'ir jinoyat, shu vahshiylikni, bu jinoyatni tatib 1 yil 3 oydan ortiq vaqtni minutlab o'tadigan, sekundni sanab o'tadigan bu ichinishlik hayotda albatta oson emas hamda. Shu hayotni yashab chiqib Qozog'istonga sog'-salomat tushib albatta buning sizning qutulib chiqishingizga oilangizdagilarninki to'xtamasdan harakat qilishi, Rossiyaga, Qozog'istondagi butun doiralarga to'xtamasdan har kuni xat yozib, sizning surishti qilganligi uchun, sizga ega chiqqanligi uchun bu yerda yana buni ta'kidlab qo'yish kerak. O'z oilasiga, o'zining urug' tuqqanlariga ega chiqmayotganlarga bir dars bo'lishi kerak. Bu to'xtamay sizning oqibatingizni surishti qilg'ashqa sizga hatto Xitoy kimligini berib bo'lgan, Xitoy kimlik numerasini berib, sizni Xitoy qilib shu yerda yevatmoqchi bo'lgan, yutib bo'lgan Xitoy tajovuzchilari birinchi kun tutilgan kuningizdan boshlab sizning oqibatingizni surishti qilganligi, to'xtamasdan davlatlarga besim qilib, har kuni ahvolingizni surishti qilib turganligi uchun bu bir sabab bo'lib Allohning qutqarishi bilan siz sog'-salomat chiqibsiz. Endi chiqib uf deb erkinligingizga erishib, oilangizga berib shu kaplam endi erkinlikka chiqdim deb o'zingizning ishini qilib xotirjam turmushingizga erishganligingizni qo'shib yurmasdan yana Qozog'istonda 10-20 kun turmay oilangiz bilan jam bo'lib, men shu aşağıdaki xalqimning gapini anlataman deb oilangizni tashlab Turkiyaga kelishingizga sabab nima?
Менің сақшыларым сорды, сен тұққаларың ба ма Қытайда деп. Менің ешқандай тұққаным жоқ, рас. Ешқандай бір тұққанымыз жоқ. Менің тұққаларым әміз қайырымдашыларым, тұққаларым әміз Қазақстанда, мен Қазақстанда тұғылып өстім. Мен ұйғыр қызы, менің қайным ұйғыр. Мен қайырымдашылар лагерді 1 жыл 3 ай 10 күн туған, күнәсіз жатқан қайырымдашыларымның аманатлары ба. Менің күнәсіз жатқан қайырымдашылардың аманатлары ба. Мен 20 күн болмай үйге келіп, балаларым әміз сақ саламат, қайырымдашыларым әміз аман әміз. Мен аманатлар ба, сілер мені кешіретін, сілер жапақ қойдым сілер. Мен беріп қарындашларымның күнәсіз жатқан аманатлары ба. Мен өзімнің құрбалық шығып кеттім да, бір чемоданым шығып кеттім үйден. Аманатларын сақ саламат еткізеді. Мен ұйғыр, менің қиным ұйғыр, мен ұйғыр қызы. Hakikaten ayeti. Ben yendigim geldi Xitaylarga. Meni terörist deb tutuptu. 1 yıl 3 ay boptu, tutuptu terörist deb, gumanda qıptı, gumandar deb tuttu. Endi 3 aygacha, 6 aygacha qo'yib asmamdı. 1 yıl 3 ay 10 kungacha nim degan tekshirish, nim shunchalik qipti men, nim jinoyat shunchalik o'tkazibdi men. Shunchalik kutdi meni tutib. Meni ismimni yozmay yashaqdi. Meni jazolab, men nim qipti men shunchalik, men deb bersin, bu so'zlarimga javobni qaytarib bersin. Meni sen günahın yo'q-ku deb, men nima ish qilishdan deydi, sen hech qanday günahing yo'q-ku, sen aqlanib chiqdi. Nima uchun aqlandim? Nim qipti men shunchalik aqlanib. Men 1 yıl 3 ay 10 kungacha nim shunchalik qipti men, shunchalik nim jinoyat chiqibdi men, shunchalik tekshirib ololmagan. Ha? Men shu men gaplarimga shu javob bersin menga, meni javob bersin. Men shunchalik nim qipti men, shunchalik nim qipti men, shunchalik. Terörist desem, terörist deb tutuptu meni. Terörist deb tutkan 1 yıl 3 ay 10 kungacha men shunchalik meni nim qipti men shunchalik. Nimishki meni burunroq meni nimish qo'yib bermadi. 3 ay, 6 aygacha meni bo'pti tekshirsin. 1 yıl 3 aygacha tutuptu. Sening hech qanday gunohing yo'q-ku deb meni qo'yib bergan. U nimishki meni shunchalik qiynadi meni. Meni ömrüm aşağı ketdi, nimishki meni qiynadi, meni nimishki qiynadi. Men nimishki qiynadi, men hammasi bilan o'xshashyaptim, hammasi bilan o'xshashyaptim ashaqda. Ashtaqni o'xshashli men ashtaq o'xshash kamerada ichida ashtaq men o'tkazim kunlarimni. Kechalari uxlamaymiz, 2 soatda bir banda turmiz biz. Men yotadigan yer yo'q biz ashaqda. Qilichdak yotamiz. Yotadigan yer yo'q. Asha 10 odam, 12 odam biz banda turmiz, 2 soatda bir-birimiz qarab ashaqda. Otamay geçip durmuş. Uxlamay o'rturdi. O'rturdi, nimishga desang, yotadigan yer yo'q, 30 odam, 6 metrlik yer, 7 metr. Bizning kameramiz 7 metr. 7 metrning 1,5 metr oborniga ketadi. 5,5 metrda, 5,5 metrda uzunligi 2 metr. Qanday yota olamiz? Biz tapchan, mundaqcha tapchan deymiz, sizlar nima deydi? Mundaq nimni? Bizda tapchan deydi. Nimcha ilqi. Ashni ustida o'tadi, o'zbeklar o'xshash yasaydi-ku mundaq. Ha, eliqi Bishan demisizlar? Bishan nim deydi bunda. Uni yog'ochni qilam deydi. Yog'ochni, u turma bo'lgan ekan, to'mada qilgan, u yog'ochni qilamda, u turma, haqiqatan turmasi bo'lsa. Ashtaq mundaq egizligi 1,5 metr, mundaq egiz qilgan, 1 metr, u yoqqa o'burniga, ishik bayaga mundaq 1 metr, nimga u yoqda beton. Mayaqda mundaq kichkina 1,5 metr egizlikda biz 2 qur o'tiramiz. 15 odam oldidagi qurda, 15 odam aqsti qurda o'tiramiz. 2 qur 15 odamdan bir-birimizga mundaq chaplashib o'tiramiz. Mundaq o'tirish yo'q, mundaq putimizni mashta qilib o'tiramiz. Mumkin emas mundaq qilib o'tirsa, putimizni mundaq qo'limizni mashta qilib o'tiramiz. Tamga qaraymiz. Agar mayaq bir qizni jazolaydi, qarang'uga solaydi. Shuning uchun tamg'il qarab o'tiramiz mashta. Bir-birimizga qarsak sizlar nima parang qilasizlar, nima so'zlashyapsizlar deydi. Tamga qarab mashta qilib o'tiramiz. Bitta qilam.
Может 6 метр еді 30 адам қандақ яталайды үші бір-бірімізге 15 адам маштақ ятымыз, маштақ бір-бірімізге қылыштақ ятымыз. 15 адам, 12 адам үш бәнді тұрмыз. 2 адам еді ятуды, ашының бетон үстіде ятуды, бір липпіз көпін ташлақ қойпылы, ашының бетон үстіде ятуды 2 адам. 10 адам аша бәнді тұрмыз, әр бір 2 саатты бір алмышып тұрмыз, 2 саатты бір алмышып тұрмыз. Кечісім ұйқы жоқ, күндізі саат 5:30-да, үрімші вақты 5:30-да біз тұрмыз. Тұрып саат 8-де үзіні жүйшік болды, ярым саат. Шу вақты қолымыз маштақты жүйіміз 9 тамақ келді. Шу 5:30-дан 10:30-ға маштақ отаған кеп маштақ отырмыз. Аңладыңла мәне қадірлі қиырнашар, Қытайның қанчылық дәрежедегі cinayetini işlep atqanlığını həmin аңладыңла. Gülbahar edimizdeki ahırda qılan gepimi haqiqatan har qandaq bir Uyğur oylaşqı tegişlik özüm qutuldım dep endi başqa iş bilan nemişim dep ailesi bilan balları bilan ailesi bilan bir uchrashqanlıqqa qo'shib shu yerda hissiyat alaydi. Ama bu hissiyat, bu tuyg'u hali kishilarimizdan erlardan chiqmayotgan tuyg'u bilan mana hozir butun ailesini tashlab so'mkasini chiqib ketdi. Men bu dardni, bu tatqan zulmni, bu vahshiylikni men anlataman. Anlataman. Amerikadan borman men. Bu vicdan, bu g'ururga kelibdi mana. Buni o'ylashimiz kerak. Bu nurg'unlagan gaplarni o'z ichiga oladigan, nurg'unlagan gaplarga kifoya qiladigan bir so'z biz bilamiz. Endi yana shu yana esingizda qolgan men texnik sizni zo'rlasam, so'z olay desam Texinbek ko'nglimizda u ko'rgan kunlardan yerim qilib yana shu kunlarni eslatishni agarda yana men so'zlab beray deb qolib qolsangiz yana shu lagerlarning qaysi birisida bo'lsin ko'rganlaringizni hamshiralarimizning ko'rayotganlarini yoki o'zingizniki biz ekranga chiqaramadik. Ya'ni jismoniy jihatdan qandoq bir masalan so'roqqa chiqqan vaqtlarda qilamiz endi yorlar masalan badningizniki qaysi şekilde şunu bir qanchasini so'zlab bersangiz uni kendim. Yo'qda bir mening deb emas, bir aşaqda 16 nima doktor kelgan vaqtda yar chiqib ketdi, aşaqda menga qon besimning dorini berdi. Biz 3 ayolga qon dorilarni berdi. Birisi 62 yoshlik Maryam ajamga berdi, uning yurak kesili bor. Yan bir Sajidam deydigan tajik qiz bor. 25 yosh agdaymagan, o tajik qiz shu Qashqarda tug'ilib aşaqda o'sgan qizga Aşınıma tutkan nim sebepten sizni tuttu dep hem de asta keşte sorayımız. Sordum ben sorsam şu Muhammed Salim'nin telefonda senin telefonun çıktı. Ha, bir yazgıcı ayolunki resmini bergen teras abi. Şu resmini apkasan ekrana. İsmi ne dediniz? Sacidem. Sacide. Tacik kızı. Sen Muhammed Salim'niki sen telefonu... Yok, muş ayol şu mu alkma ekrandaki? Bu degi ya bu ayol bu Gülbahar Aziz. Bu yazgıcı. Gülbahar Aziz yazgıcı hem advokat özü. Hem de o ayolnima Muhammed Salim'niki seninki aşı Muhammed Salim'niki Muhammed Salim Damullah'cımınki aşının telefonda senin numarın çıktı dep muş ayolnim tuttu. Muş ayol ben 3 ay yattım. Hazırgıçı muş ayolga serih maca kedirip sotqa çıktı bu ayol. Özü advokat, özü yazgıcı. Aşı muşu ayalma bana yaman nım dep ketdi Gülbahar. Men üzem bu ayal 43 yaştıke. Bu ayalda 3 ay tudum. Bu ayal dedim men ataqlıq, danqlıq yazgıcı men hemisi biledi o. Hem advokat. Hem de men çıkıp meşen hergiz men advokatlık qılmayman. Men üzemni qoğdiyalımdı men maştaq dəceri bolup qaldım. Dep bu ayal men 3 ay yattım. Yazgıcı. Moş ayalımı dedi Gülbahar, moşa siz çıqqan sırtqı bәрім siz çəttelik bolğandan siz çıqıb ketsiz, sizin işiniz mi yo'q ki? Siz hiç qana birisi pul saptı ki, o 70.000 saptı ki, sizni saldı depti. Sizin vişiniz çıkmasa, sizin telefonunuz da çıkmasa, birisi siz tökmet qıldı. Sizin hiç qana işiniz yo'q, siz hem çəttelik bolğandan siz çıqıb ketsiz. Moş bütkül dünya anlasın. Meni maşlaq telefonda çıktı, aş Muhammed Salim'nin nimesi nomeri çıktı dep meni maştaq sola koydu. Meni hem de qancha yıl sotlanıp gitmem, ben bilmeyim, bir Allah bildi dep oturdu aş ayal. Aşı Muhammed Salim'nikinden nimniki mi çıktı? Sacidem deydigan 25 yaşlı kız, Tacik kızıniki mi çıktı? O kızın sürtü men o kızını hem de kompüter tapamadım.
o kız muallim bolup nima yaslida ishlagan qizga onun kalısıdan ketdi hazır aşaqda kechki o'ylab berib saran o'xshashlar turib o'tirib so'zlaydi turib o'zi mashtaqlik qilib hech nim so'zlamaydi saqchilam urib baqdi qarangiy solab baqdi u qiz hech kim bilan so'zlamaydi mandaq o'tama desam o'sha qiz mashtaqlik qilib o'tirdi sarang bo'lib qoldi. Yana bir qiz yatdi, o qizning ismini unutib qoldim. Ürümchilik qiz, ash qizma aşağı kirib sarang bo'lib ketib, ash chichib po'qlarini etib, ash mush tamlag'i surib kelib, o qizni nega ketdi bilmayman. Ya sarangxonaga ketdimi, ya bir yoqqa ketdimi, uni mana ismlarini ataydi, aşağıga ishkniyinda ismimizni ataydi. Misol Gulbahor Jelil desa, dol deb borimiz, ash tayyorlab qo'limizni ash to'shikdan chiqib beramiz, kishanni taqaydi. Qarqalpaqni kelib chiqirmiz. Ya bizni so'roqqa chiqib ketdimi, ya meni misol men uyga ketdim, ya men uyga ketdimi, ya o'ltirib yatdimi, hech kim bilmaydi. Ya o'ltirishga ketdimi, o'ltirganlarni siz ko'rdingizmi shu yerda? O'lgan qizni birini ko'rdim men. Hurriyat degan qizni ko'rdim men. U Hurriyat bilan men Erkanda yatgan, Erkanda. Hurriyatni 8-oyning oxirlari 9-oyda akirdi. Hurriyat bilan bir kamerda yatdim. Yatgan vaqtda Hurriyat men normal 3 kundek normal biz bilan judi. 3 kunda keldi aşı 20 o qizga hozir men desam 27 yoshda o qiz Hurriyat. O qizni nima sababdan akirdi desangiz, o qizning 2 qizi bor ekan. Bir 7 yoshli qiz bilan Turkiyaga ketdi. Bir ay Turkiyada turib aşaq yani vatanga qaytib aşı Urumchiga borgan vaqtda ash qizni tutdi. Tutgan vaqtda ash qizni akirgan vaqtda 3 kunning ichida aşı nim qilib vaqirgan vaqtda o qizni aşı kishanlan putlarini selib aşaqda qattiq urvatgandan keyin o qizning qalisidan ketib ash qiz vaqirab kecha kunduz aşı bizning kamerning ichida vaqiraydigan bo'ldi. Keyin uni qaranguga soladi. Aşı nimalar bilan nima Çaşqallar bilan aşağıdan keldi, aşı qizni yo'qolib ketdi. Keyin askin men oxirgi kuni doktorga doktorda 2 kun yatdim dedim-ku. Doktorga yatgan vaqtda aşağıda 3-4 qiz tonish qizlar bor. Siz Gulbarada siz ketmabsiz, o chetdalik turib ketmasangiz, biz meshan turib biz qachon chiqib ketamiz? Bizim umidimiz yo'q deb ash qizdan eski Hurriyat qanday bo'lib ketgan desam, Hurriyat bizni Hurriyatni ashtaq o'zini bilmaydi, ashtaq lassid bo'lib ketdi. Nimdan akeldi, mush doktorxonada nimdan Sankandan akeldi. Akaga vaqt Harvardda akeldi. Harvardda buni qizni juvitinglar dedi, ash qizni men judim, ash qizni o'lik bo'lib qoldi. Hozir mana aralli jin aran qolgan ashni juvitinglar dedi, ash Harvard bag'imda so'rab akildigan o'tirib mashtaqlab tikilishib ketdi. Hali qiz tirikdika, ash qizni juvib ochiq berdim. Qiz o'lib ketdi, u nega ketdi bilmayman, ochiqga juvib berdim. Ash Harvard degan ip chiqib ketdi dedi. Hurriyat. Keyin askin Sankan o'g'lanim angladik, keyin Hurriyat o'lib ketdi deganni u xabarim angladik. 27 yoshli qiz 2 qizi qoldi. Nima sababda tutdi desanglar, shu Turkiya qizi bilan ketdi, kichik qizi bilan. Bir oy turib ketibdi. 9-oyda hozir kompyuter qarab izlab ko'rsanglar bilsizlar, 9-oyda bo'lgan voqea bu. Demak, ya mening ko'zimcha mana birisini ukol urib, doktorxonada ukol urib xultvatdi, birisi mush Hurriyat deydigan qiz, 27 yoshli qiz, Hurriyat. Qag'allarini endi ismini ataydi, biz dol deb borimiz, qaytib kirmaydi. Ya u boshqa yoqqa ketdimi, ya doktorga ketdimi, uni biz bilmaymiz. Qaytib kirsa, davomli holatda almashib turamizlar. Her hafta bizni bir-birimizga o'rganib qolmisin, bir-birimizga bir-birlar o'rgatmasin, bir-birimizga tonishib qolmisin deb her hafta bizni mana almashidi. Misol, mushu Gulbahor Aziz bilan tudim, bir oydak tudim, keyin yana bizni almashtirib etdi, yana boshqa kamerga bassam, yana mush ayol baka, misol, boshqa kamerga bassam, boshqa qizlar baka. Ashu kamerga, boshqa kamerlarga, boshqa lagerlarga almashib turdi. Almashtirgan jarayonda hammamiz ham Urumchida qancha ming odam, 160 ming odamni bulto tutdi. 160 ming odam bir-birimizni bilamiz. Itini bilamiz ham bundaq ko'riblar va oyoqda yotgan, mayoqda yotganda bir-birimizni o'zimiz bilan ko'rsaqlik bilamiz. Her lagerni almashdik, turmani almashdik, kamerni almashmiz. Her hafta almashib turdik. Endi programni vaqti e'tiborli mishal oxirlashtirsak, haqiqatan nihoyatda qimmatli ma'lumotlarni berdingiz. Inshaalloh bu da'vo yo'lingizda bundan keyingi
bu Xitoyning jinoyatini, bu tajovuzchilikni oshkorlash uchun chiqqan bu yo'lingizda muvaffaqiyat tilaymiz inshaalloh. Rabbim inshaalloh xayrli qilsin ishlaringizni. Qadrli qarindoshlar, albatta buncha gapni anglagandan keyin bu tajovuzchiliklarni albatta bu bir dengizdan bir tomchi. Mushuni anglabmi yuraklarimiz, anglovchilarimiz ekranda ko'rib turayotgan naq maydonda bir qilmashimiz hammasi inkaslarda bilinib turadi. Albatta demesammi his qilganliginglar hammanglarning yurakinglarga ayon. Tajovuzchilar mana shundaq vahshiylikni elib beryapti. Hozir mushuni sizlar ko'rib turayotgan ekran oldidagi qarindoshlarimiz va biz mushada suhbat bo'layotgan jarayonda milyonlagan xalqimiz bu azobni, bu uqubatni, bu vahshiylikni 24 soat shu yerda chekib o'tadi, shu azobni tatib o'tadi. Buni his qilgan asosda, buni bilgan asosda yashaydi va buningga ko'ra harakat qilaylik deb buningga chaqiramiz. Yana bu sukutni tanlayotgan, yana jim turayotgan, hatto men angladim men degan abay mushu hamshirimiz bilan, mushu Gulbahor hadimiz bilan birga yotgan şu azabni chekayotgan urug' tuqqanlari mushu erkin dunyoda yashayotgan hatto Turkiyada ba insonlar hala bugungi kungacha sukutni tanlayotganligini angladim. O'zining vijdonini yuragiga qo'yib baqish kerak. Mana shunday ahvolda mushu zulmni, mushahadimiz anglatib bergan zulmni tatiyotgan urug' tuqqanlarga ega chiqmay, yana jim odatda yurib o'zining ishini qilib yurganlar o'zining vijdonini tekshirib baqish kerak. Bunu o'zining vijdoniga havola qilamiz. İnşallah Rabbim xalqimizningki bu ichinishli fojiali kunlardan bir minut bo'lsin baldir qutqizishini, bizga bir chiqish yo'li berishini Rabbimizdan tilaymiz. Va buningga ko'ra bizmi ham harakat qilishimiz, bizdan bir haqiqiy sodiqlikni, haqiqiy bir amaliy bir harakatni Rabbimiz ko'rish kerakki, biz shu yordamiga Rabbimningki nusratiga biz bir loyiq bo'lsak, andikin Rabbimning nusrati, Rabbimning yordami andikin keladi deb qarayman. Buningga ko'ra harakat qilishimiz kerak. Tekrar buningga chaqiramiz. Başka bir programda ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Qayta tekrar rahmat aytaman bu yerga jasorat qilib kelganingiz uchun. Rahmat aytaman sizga Gulbarada. Yana bir qatim programda ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.